What is yours, my dear? Pala yung kampat-pat. Paras kang patpat. Ano yun? Pillows. Waray na, be. Waray na pillows. Lips. Waray. Lips. Ay, nala. Lips. Pera. Pera. Opat. Pera ini. Opat. Opat. And then, I'm Maunom. Maunom, bali, noisy kay 2-3. Ito, duha sa dua. And then kutsara. Kutsara. Sige. Adi be. Hello. Bali 9 plus 4, 13. 2-3 man ini. Bali kompa 4 pa. Sige, balik na lang. Yeah, adi pa. Balik ko lang kapag 4. Ikaw, Bi, ano? Ano? Minute maid. Paras kang patpat. Ano yun? Unong bali noisy kay 2-3. Ito, duha sa dua. And then kutsara. Kutsara. Adi be. Bali 9 plus 4, 13. 2-3 man ini. Ang customer ko is beautiful. Kaya Jaguar sa kilo. Basta nga kilo. May dakot dadakot.
Mighty green. Mighty green. Yeah. Yellow. Ano yun? Aw, 4. Ha? Kulang 4. 4 pa. Aw, piso pa. Nagbayad siya ng 3 pesos. Kulang pa lang siya. Ato na yung mga kuha na pipinaro pulilid. Arabia. 600. I have a Gcash today. Cash out. Lollipop. Pera bilyo nito. Elsa. Yeah. Wow, pera yung kwarta. Pera. Pera.
Waray sandwich. Pera. Matulog. 5. Tapos, lagyan na ng tama. Ano pa? Ha? 5 tamarindo. Ay,